kwaba kuryo kushemerwa kwa mana habeji bambara high school bwanyuma ya timu yabo kusinge ya Nyamitanga na gori na arisha to mukusimana za penalty etyo kasingure chikopo cha zone A. Timu zombere zagwa chikazi gori mwariye mu mudakika 9 nuko kuzo mukusimana za penalty kandi gori kipa bambara high school yakwata penalty ibiri nuko kusiya timu ya habuhanguzi. Ogugwaba guryo murundo gwo kubanzo myaka 12 mbara high school rukusingo mpiro mukusimarana za penalty ahubwo kubetire nesingirwa mu penalty mu myaka ejiyona twe nkabasambi na timu yitu twino kushemerwa munonga abo kujya twatwara ekikopo cha Sons kandi twaenda na record twirobwire buringwa mwe turaganisa kore samani na no gumatwina mani tusambe bulungi tu maintain inzo mupira edakika 9 tusambe bulungi naye unfortunately losing some penalties. Direba tukasiga kawira kokera izoba nitwabe chapa sisi 1911 twasingo mpira St. Joseph's Vocational School Nyamitanga yasingure chikopo cha volleyball cha bojo. Rero iyo Nyamitanga SS yatwara chikopo cha netball kandi time za yebemberi ibiri zarabaho kujwekera zone nejo mu mpaka za district ya Mbarara. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.